Reka tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha cya tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2026, tugarukanye amakuru menshi adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ni byinshi biba biri kuvugwa muri ano masaha ndetse kandi ni byinshi biba biri gukorwa. Ni amakuru atugezaho aka kanya, ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi bikomeje gukomera ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'umutwe wa M23 bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka buri ruhande ngo rwereke urundi yuko rukomeje kugaragaza yuko rwifuza guhangana. Nubwo hari kugenda hashakishwa igisubizo cy'amahoro binyuze mu buryo bwa diplomasi, ariko biragaragara yuko hari uruhande rukomeje kwinangira rugaragaza yuko rushaka gukomeza kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nyuma y'uko kigabye ibitero bikomeye mu misozi ya Mikenke, Bidegu ndetse kandi n'ahandi hatandukanye muri Sud Kivu, amakuru aturuka mu misozi itandukanye nuko ngo uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC hari ubundi buryo bari gukoresha bwo kohereza abakomando b'abahibo Special Force ndetse kandi n'abandi basirikare bazwi nk'abanakonda n'aba Eagles mu misozi myinshi itandukanye iherereyemo uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Amakuru akavuga yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukora ibi byose mu rwego rwo gutegura ibitero karundura, ibitero karabutaka kuri uyu mutwe mu misozi n'ubundi yo muri Sud Kivu. Nshuti bavandimwe rero bakunze bakadasohoka muryango mugari, ibintu bikomeje kuba bibi ndetse kandi bikomeje gukomera cyane. Turaza kugaruka kandi ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda bavugaho mu bufatanye bukomeye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ino minsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ino minsi bakomeje kugaragaza yuko bahagaze ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Byose turaza kumenya ese umusaruro byahereza igisirikare cya FARDC cyangwa leta ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yifuza guhindura itegeko nshinga, nibuza Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akaba yaguma ku butegetsi nk'uko bivugwa n'abasesenguzi mu bya politike, bavuga yuko impamvu Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashaka guhindura itegeko nshinga ngo ni uburyo bwo gushaka kuguma ku butegetsi. Ese Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aramutse agumye ku butegetsi, Amerika ikaguma ku ruhande rwe, n'iki byafasha uruhande rwa leta ya Kinshasa? Byose turabyinjiramo neza tuze kubabwira uko bihagaze muri rusange. Turaza kugaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe. Turagaruka kuri drone mu bice byinshi itandukanye, Minembwe, drone zaciye ibintu. Abafungwa rero bo mu gihugu cy'u Burundi hari byinshi batangaje ngo mu ibaruwa ikomeye bandikiye leta y'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka aho ngo imfungwa zivuga ngo ntizikeneye amarira. Byose turaza kubyinjiramo neza tuze kubabwira uko bihagaze. Turababwira kandi ko Perezida Tshisekedi yagejejweho umwanzuro ushobora guhindura ejo hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ninde wamwohereje umwanzuro ushobora guhindura ejo hazaza ha DRC? Ni ubudasa bwose turaza kubyinjiramo neza tubabwire uko bihagaze mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane rero nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yagejejweho umwanzuro ngo ushobora guhindura ejo hazaza ha DRC. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yagejejweho umwanzuro ushobora guhindura ejo hazaza ha
Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'amakimbirane na politiki, leta ya Angola yatangaje ko yamaze kugeza kuri Perezida Tshisekedi Tshilombo umwanzuro wayo ku bijyanye n'ibiganiro by'abanyekongo bigamije gushakira igihugu amahoro arambye n'umuti w'ibibazo bimaze imyaka myinshi bihungabanya uburasirazuba bw'iki gihugu. Nubwo ibi byose biri kuvugwa, ariko Angola bivuga yuko yohereje umwanzuro w'uko ibintu bishobora kuba byagenda neza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Angola muri ino minsi ni kimwe mu bihugu bikomeje kugenda bishinzwa guhagarara ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC cyangwa rwa leta ya Kinshasa mu buryo bwo guhangana n'umutwe wa M23. Hari igihe kimwe mwigeze kumva yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe indege za Sukhoi, indege za drone na leta ya Angola kugira ngo Angola igaragaze yuko ishyigikiye Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi bibaye rero nyuma y'igihe kinini habayeho ibiganiro bya diplomasi hagati ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, ariko bikaba bitarashoboye gutanga ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano mukeya ukomeje kurangwa mu bice byose byo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo rero Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yakiriye intumwa idasanzwe yoherejwe na Perezida wa Angola João Lourenço, wari uzanye ubutumwa bwihariye bwa Rwanda mu bijyanye n'ibiganiro cyangwa se mu bijyanye n'ikiganiro giteganyije guhuza impande zitandukanye z'abanyekongo. Ibi kandi byakurikiye urugendo rwari rumaze icyumweru intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo zigiriye i Rwanda, ziyobowe n'uwitwa Sumbu Sitamambu uhagarariye umukuru w'igihugu ushinzwe gukurikirana gahunda ya Rwanda n'imikoranire y'akarere, ndetse kandi na Adolphe Helomanu, umwe mu bayobozi b'urwego rwa Desk Grands Lacs. Aba bayobozi kandi bari bajyanye ubutumwa bwa Felix Tshisekedi Tshilombo mu kugeza João Lourenço ibitekerezo bya Kinshasa ku nzira y'ibiganiro bishya bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'impande zinyuranye za politiki n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola itangaje mu buryo burambuye ibikubiye muri uwo mwanzuro, yavuze ko Angola ikomeje gushyigikira umubano mwiza n'ubufatanye hagati yayo na leta ya Kinshasa, ndetse kandi ko yifuza kubona ikibazo cya Kongo gikemurwa binyuze mu nzira y'amahoro n'ibiganiro byuzuye ndetse kandi bihuza impande zose. Iki gitekerezo kandi cyakomotse ku nama yabereye i Rwanda tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri 2026, yahuje abayobozi bakomeye barimo Perezida Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida João Lourenço wa Angola, Perezida Faure Gnassingbé wa Togo, ndetse kandi n'usanzwe ari umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse na Olusegun Obasanjo wahoze ayobora Nigeria, akaba kandi ari umwe mu bahuza bashyizweho na Afurika yunze ubumwe. Muri iyo nama kandi Angola yahawe inshingano zo kuganira n'impande zose z'abanyekongo kugira ngo hategurwe uburyo habaho ibiganiro byuzuye kandi birimo buri wese. Nyuma y'iyo nama rero Angola yakoze inyandiko ebyiri zikomeye zirimo ibi bintu bikurikira: umushinga w'inzira y'ikiganiro mpuza abanyekongo
ndetse kandi n'inyandiko igena uburyo ibiganiro bizakorwa. Izo nyandiko zashyikirijwe Perezida Tshisekedi Tshilombo tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 i Kinshasa, nubwo itariki nyakuri y'itangizwa ry'ibiganiro itaratangazwa ku mugaragaro. Amakuru ava mu nzego za diplomasi agaragaza ko Angola ishaka ibiganiro ko bitangira vuba, ndetse kandi mbere y'uko umutekano ukomeza kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe ko ibi biganiro bizaba mu buryo bw'amasomo n'inama zihuza leta ya Kongo, imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi, amadini, sosiyete sivile, urubyiruko n'abagore, ndetse kandi n'impande zose zifite aho zihuriye n'umutekano w'igihugu. Hari andi makuru kandi avuga ko Angola, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Katari ndetse kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kugira uruhare mu koroshya no guhuza impande zitandukanye kugira ngo ibiganiro bitangire mu mwuka wo kubaka igihugu. Abasesenguzi bavuga ko ibiganiro bishobora gukorwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kigamije kugabanya ubushyamirane no gushyiraho icyizere hagati y'impande zose. Icyiciro cya kabiri kandi kikibanda ku mavugurura ya politike, umutekano, ubutabera n'uburyo bwo kongera kubaka igihugu. Nubwo igitekerezo cy'ibiganiro gikomeje gushyigikirwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, imbere muri leta ya Kongo hakomeje kuboneka kutumvikana gukomeye. Ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo bushyigikiye ibiganiro biyobowe n'inzego za leta, ariko bukavuga ko bidakwiye kuvutsa agaciro itegeko nshinga cyangwa gutanga imbabazi ku bakoze ibyaha bikomeye. Leta kandi ishimangira ko ibiganiro bitagomba guha intebe imitwe yitwaje intwaro nk'aho yatsinze urugamba ihanganyemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi n'imitwe irimo Wazalendo na FDLR. Nyamuneka leta yivuga yuko uru rugamba rwose ngo ihanganyemo n'imitwe yitwaje intwaro. Ngira ngo murabizi ko M23 akenshi leta ya Kongo niyo ibikomozaho. Leta ya Kongo rwose Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo no mu buryo bwe rwose aranerura akavuga yuko adashobora kuva ku butegetsi adahiguye umuhigo yahize ngo gukuraho M23 cyangwa se kuyikura mu bice irimo. Nyamuneka ibi bigaragaza yuko umwuka w'intambara ku butaka bwa Kongo ukomeje kugenda ugaragara muri rusange. Aba banyepolitiki kandi bashyigikiye ko ibiganiro byayoborwa n'amadini akomeye arimo Senso, inama y'abepiskopi Katolike, ndetse kandi na ECC, itorero Kristo muri Kongo. Bavuga ko kandi ayo madini ariyo yizewe kurusha inzego za leta iki gihe. Senso rero ndetse kandi na ECC byakomeje gusaba ibiganiro byihuse kandi bihuza buri wese, ariko bikagaragaza ubwiyunge, ariko nanone ngo bikagaragaza ubwiyunge bukwiye mu gukemura ikibazo cyo muri Repubulika ya Kongo, harimo no kudahana. Aya madini kandi arasaba yuko hashyirwaho uburyo bw'ubutabera bw'inzibacyuho kugira ngo abakorewe ibyaha n'ababigizemo uruhare bose bahabwa ubutabera. Sosiyete sivile nayo ivuga ko ibiganiro bikenewe cyane cyane kugira ngo igihugu kidakomeza kugwa mu mwiryane ndetse kandi no mu ntambara z'urudaca. Mu gihe ibiganiro bikiri ku rwego rwo gutegurwa, umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo ukomeje kuzamba. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 riracyahanganye n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo Abarundi, imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. AFC rero iracyagenzurwa ibice byinshi kandi muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe ibikorwa bya diplomasi bya Washington, Doha, Rwanda
mu Busuwisi bikomeje kugenda buhoro. Abasesenguzi bavuga ko Angola iri kugerageza kuba umuhuza ukomeye ushobora guhuza impande zose, ariko ko ikibazo gikomeye gikomeje kuba ukutizerana hagati y'abanyepolitike ba Congo ndetse kandi n'imitwe ifite uruhare mu ntambara. Nubwo hari icyizere ko ibiganiro bishobora gufasha Repubulika Demokarasi ya Congo kuva mu bibazo by'umutekano na politike, benshi bagaragaza ko impungenge zo kutizerana hagati y'impande zitandukanye bishobora gutuma inzira iba ndende kandi igoye. Ariko kandi hari abemeza ko ibiganiro ariyo nzira yonyine ishobora gutuma haboneka amahoro arambye, cyane cyane mu gihe intambara n'ibibazo bya diplomasi byaba bikomeje gufata indi ntera mu karere k'ibiyaga bigari. Ntago ibintu byoroshye muri rusange, bikomeje kuba bibi cyane, ndetse kandi ku butaka bwa Congo amakuru ari guturukayo nuko n'ibitero bya FARDC bikomeje kugabwa. Indege za drone rwose zikomeje guca ibintu muri Kivu y'Amajyepfo, kuko mu rukerera rwa saa 9:08 nk'uko amakuru rwose yangezeho, biravugwa yuko igisirikare cya Congo FARDC cyongeye gukoresha drone ziri mu bwoko bwa kamikaze zigera kuri 2, bakarasa muri pozisiyo zegereye ahitwa mu Bidego ndetse n'ahitwa mu Bufuruko, bagamije ngo gusenya ibice cyangwa se ibirindiro bitoya by'umutwe wa M23 biherereye muri biriya bice. Amakuru kandi akavuga yuko ibitero FARDC ibikomeje nyuma y'uko ngo imenye yuko ngo abaturage batuye muri biriya bice bashyigikiye cyangwa se ngo bacumbikira M23 na MLDP twirwaneho. Ibi byakomeje kugenda byamaganirwa kure n'icyitwa abaturage bo muri Congo n'imiryango mpuzamahanga, kurasa bakoresheje izi drone akenshi rimwe na rimwe zigira uruhare no kwambura ubuzima abaturage batuye muri ino misozi, ariko FARDC yo ntabwo biyibuza gukomeza kugaba ibitero ikoresheje izi drone. Amakuru avuga yuko mu rukerera rwose hongeye kuraswa hakoreshejwe drone n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC. Ibintu ntabwo byoroshye rwose, bikomeje kuba bibi ndetse kandi no kuzamba ku rwego rudasanzwe. Mu gihugu cy'u Burundi rero abaturage rwose barakaye, ati ntidukeneye amarira, dukeneye ibikorwa. Ibaruwa ikomeye imfungwa yo muri Mpimba ngo yakanguye abarundi. Imfungwa zo muri Mpimba rwose ngo zandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye zimubwira yuko rwose ngo hakwiriye gukorwa igishoboka kugira ngo abaturage bave mu kaga rwose. Aho imfungwa zo muri Mpimba zandikiye ngo Evariste Ndayishimiye zimubwira yuko bafunzwe mu buryo rwose ngo buteye isoni cyangwa se buteye agahinda. Ariko ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko buri muntu wese w'umunyacyaha mu gihugu cy'u Burundi ngo agomba guhanwa mu buryo bukomeye kugira ngo ikintu cyitwa icyaha mu gihugu cy'u Burundi gicike, ngo ni kuko nicyo gisubizo cyiza cyo kugira igihugu cy'u Burundi igihugu gifite umutekano. Nyamuneka ibintu ntabwo biba byoroshye ntabwo byoroshye, bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi no kuzamba ku rwego rudasanzwe. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize